جارێکە din دیاردە ڕەواندنا زارۆکان و کشاندنا وانیش بوو لەشکریە لە ڕۆژاوای کوردستانê ji aliyê komeke bi serpêyedê ve dest pê kiriye. Sê keçin jêr 18 salî ji aliyê koma ciwanin şoreşger ve hatine revandin. Malbatên wan jî li beramberî Ofîsa Netewîniyekbûyî li Qamişlo kom bûn, daxwaza eşkerekirina cihên zarokên xwe kirin. أنا جيفاك كاقي راشنا سلاح تجنيد جيفاك كمدرسية مالوانة Ew kombûn ji aliyê kesûkarên revandiyan û encumena niştimaniya Kurdî ve birêve çû. Rêveberiya Xweser û Hesede jî red dikin ku ew zarok li cem wan bin û ji xwe heta niha tûrêkar li dijî koma ciwanin şoreşger nestandine ku ew kom bi berdewamî pirsgirêkan çêdike ji şewata nivîsîngehên NKSê, revandina kesatiyên siyasî, rojnamavan û zarokan. از حاضرم از خوازم کچکام وگرم مال مواليدي 2005 عمري 16 صاليه ونخوشه وبري سيچارو جامه هيش تختور ان بري كو اختفاء به سيچارو جامه تختور اني بو وكچكام بيجي 23 ما هي بالضبط ساعات حفتي صبي اختفاء بو بري چند روجا يعني ابو 6 روج اختفاء بو يو ام نزال كوديه امولو دچن ولوتين كسك نريا كت خي بيش مدا ونتشك كدستي مدا. Li sala 2019 fermandarê giştiyê Hesede Mezlûm Ebdê Buxarê keftinek digel Netewîniyekbûyî îmza kir ji bo dûrkirina zarokan ji nava rêzên Hesede û bêçekkirina wan. Li tevîveyekî jî koma ciwanin şoreşger di kiryarên xwe yên revandina zarokan de berdewamin. Beriya niha jî hevserokê Ofîsa Parastina Zarokê li Qamişlo rakand bû ku ji destpêka cotmeha salaborî ve û heta niha wan 200 zarok ji nava rêzên Hesedê derxistine. Lê bi berdewamî jî xelek derbarê wendabûna zarokên xwe û revandina wan giliyan li cem wan tomar dikin.